wafud di Nabi. Hai ummi ban bungom kembang, ban bungom lae hana tateka mana. Ban Nabi nekut ulun nyokena wafud karab gesukrut nyawang malaikat ban dub sahabat dum kata sare nero mata langit ngat bumi rasa hancur relah lum asadonya Rasulullah netinggai dunia. Wafud di Nabi, hai ummi ban bungong kembang, ban bungong lae hana tateka mala. Ban Nabi nekut ulun nyokena wafud karab gesukrut nyawang malaikat ban dub sahabat dum kata sare nero mata langit ngat bumi rasa hancur relah dum asadonya Rasulullah netinggai dunia. Tamang Fatimah Nabi nejum ni bak dada, Siti Aisyah jumpa dahi Sayyidina Hasan dan Husain sampuh ni bamuka ban dum sahabat sarin roi mata Rasulullah salamun alaihi Rasulullah ya Habiballah Rasulullah salamun alaihi Rasulullah ya Habiballah.